Karibu sana Diana. Thank you so much. Ndukiye na wega muno. Ona nyumuri athaka Thank you. Enda kuona ta nduokite wega uguo. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai. We ororia no ikara hau. Horera. Nikioka nigetha umenye no. Yes. Kebathie kure. Tiga kohe karuo tanya gaki. We ikarira giti uria muri. Horera hau. Woiguo horo mwega. Diana Kamande HSC. Good morning. Good morning. Ngai ni akumenyereire. Fio. Ndagutiririe last Thursday. Twari ndondo muhiu tutangihotire. Tutingihotire kwaga kunyitira murata ucio witu. Yes. Tondu riu twagithikana no ni twathikana. Ni twarikirie maundu macio. No twathiru racio ni tugacoka. No mathiko maticokagirwo. Oh yes. Koguo ni ndakena muno ati ni woka. Na ni njui ni tuguthoma kaundu. Na kaundu kega kegie rugano rwaku. Na ni ndi ngoro ya gutetera atumia muno. Twahanana na no ngitetagira thuri here and there. No thuri twamatigeire ya bishop munene JJ. Na ne joy no tuguthoma na no tuguthikiriria kaundu na maundu makoro memega ndukigeithie muthikiriria wa Kameme. Ndakugeithia muno muthikiriria wa Kameme FM. Yes. Ningenete muno ni gukorwo ndi guku. Na ngenaga muno. Ona ni ndi follower waku. Huge fan. Oh, that's so kind. Ona haha no ngwiroragira ngona andu mekite guess. Ndatheka muno riria mekwandikite ni Dr. Betty. Na atumia ngenge muno mego proposite. Ndaigwa makiuga at least umuthe twina clue ne ci. Ni thire ndategoka kidogo ndauga ci. Uyu ke kwenda. Na tondu ni ogia njatari makugite nginya mamito. Makauga ni women rep. Makauga ona he andu ndona mandikite atumia nge ndarigwo atiriri. Ai. Megurutete comedians. Nginya dada Zara mao. Mutheni wa Kiruba ni arahostire Diana Kamande ta njuru wa kothi tondu we akoragwo arugamiririre ena wabici ya irugamiririre wira wa gender based violence. Naguo gekakirikana ungiona ukihiko ni gia kuremana ni urahurwo muno. Kwi namba ungihura hau na kiheana namba iria ungigituika wa kuhura. Na kiheanaga karugano gake tondu nake akiri victim wa kuhurwo. Akiuga he muthenya muthuri agiukire atari nginya na mudi agiuka muhitukanitie na muthenya ucio acukire usiku wa manane na agiuka kumutemanga. Na agibangite gutemanga nginya ciana na nake mwenyewe eurage no rage nginya muiritu wake wa wira. No riu Ngai nake niwe wamuokoire na nikio akionire akorwo activist wa kurugamirira maundu ma gender based violence niguo tondu nake akirio victim niguo ahete ku encourage andu uria mangihota gwika. Na riu kwi mashabiki mukite comment section Tabrish ni ashagiria kuga more love dear, huyu mama ni wa Mungu wake. Nake Mimes ni ugite can someone connect me with baby Tao? I need such an interview. Nake Nyambu ni ashagiria kuga mama ametipitia but thanks for encouraging millions. Nake Brayo Yobra ni ugite we Jorua ni mtu mwenye amekapitia hadi akamake it ama hadi mimi mnaweza ni host. Nake Jackie yashagiria kauga such a beauty, Almighty God for saving this soul, another day to cry with a stranger. Nake Veronica ni ugite guy like my story but I thank God. Nake Simon yashagiria kauga I love you so much, si next kwe ni mimi yenyewe nimekapitia mama. Mimi nikikujwa Jorua ya Kothi, tutaita sisi wote mpaka wakisikilizaji wote, but all in all, God siku zote. Nake Jerry Kim ni agutuhigira na comments, araugire, nimesikiza hadi mwisho, hapo kwa kukatakatwa bila sababu imeniuma sana.